Ratongeria bakuma Kiago barabarombaga itebya MCA kire kithurano gya 2022 Central Menti bakianerete utongeria bwa Governor Mutumanto Ithingia nonto bagutara Julius Mbije wari munene wa ritungu ba thirikari yawe kagiteno kau ibogete wadi ya Kiago kagunika na witi na mbere itagunika no buriko kire thirikari akawira Mwangaza Kinyakethera MCA wao nomba kwithirwa kimugwa Tambaru. Baba ni atongeria bakuma wandini ya Kiago barabara jera githeke MCA siasa ne cha mwaka jwa ngirijire mirongo iri na ijiri bashumirite gucokeria nkathonga bana wa Meru Mutumanto Ithingia ni untu bakugwatira Daktari Julius Bijewe na kumwagite kya murungamiri wa ritingo gyo bisine yawe bakiuga bari na wete kya Daktari Bijewe akamutetheria kurita nguyura kumbikana nikiria bakuga bamuthimire kagitene kale MCA wao akabere mututigi Eunice kale gyale kubatiga bariuga Bijewe ni wao agwatire wandi ya Kiago monka bathia kithurano kinini mbere ya bathura MCA Simon Kiambingaruni kagitene kau ale MCA wa Mwanganthia na nethira ke batetheire ura kumbikana amunenkera gitiga Chief of Staff gitekera gitugurite turantu ba Kiago turantu ba Mwanganthia na inya turantu ba Central Menti no ntu bakwithirwa gukorokira Mbije tugu expect tukona mantu amega kumania thirikari ya Mutumanto Ithingia na mantu jetu ja karabwega twije mheshimiwa Mbijewe ali Chief of Staff nuntu nawe kagite kala ka mheshimiwa Eunice no wagwatirite nya Kiago thai agatugwatira kairi twenderee nuntu batwe tuigagwa turi anabanti gwa thai mbatithai tukuwa turi in the safe hands cia mheshimiwa Mbijewe ura Chief of Staff na tukachokia nkatho kiri His Excellency Governor Mutumanto ntubako tujukiria mwana wetu kingine atongeria baraba ugite kwa mianka iri na nusu Kiago bategunikite na kinyambi kumeno tongeria barabara ariku na ndiba kioria Governor Mutumanto Ithingia kubategera na ritho renge na kinyaba kimuria gutigira na kureta mirandi wengwa bakimuria kethira getumira MCA wao Kiambingaruni neontu bate na witikio na wetha iji eta maendeleo kwengwa kenda antu betu bakinyiru maendeleo no ntu maendeleo jetu je jira KMCA ore Kiambingaruni interview bitombo kinyira antu betu na kenda tuteka kumbrem Governor intobia Kiago turetere kwa kwengwa tukiuga for the last 2 years ile ya Governor ore araumire arariku batu twithirite twenyuma mono na maendeleo ni untu mutongeria wetu ura erwa kanyaga Kiago kutibia omba kuretera antu ba Kiago nitegwe ina affirmative action Governor wetu atutegere ameme yake iri na nusu utigintu tonete buru locations cionde na nikenda Kiago ikona development akuba muntu mwa kwa MCA wenka na Governor wenka Kiago ikigirigia maendeleo inyana aibu munenka mbetari bukona yake augitura ngugitha iji natoka inya kwenda akwenda gutania ngwina babwe nkurukia tongeria babariuga kumane no rabatete wirigiro na MCA wao Kiambi bariuga ni bakwenda kwambiria mubango jwa kuthurania saini cia kwithira bakimweberio bisineu itubangite kuthurania saini signatures nuntu bautwe utongeria bwa Kiambi kiri maendeleo gutijo tuona buru ituonete wondingi cionde ciina maendeleo lakini bautwe utino untu bumwe tuona buthithitwe ko bautwe tutina imani na Kiambi tukothurania signatures cietu cia aturi betu bonde especially antu ba wondi ya Kiago bautwe turiuga tutina imani na Kiambi twikia county assembly ya Meru na gwatwika county assembly ya Meru gatuthikira bautwe tukaigwa tunganiri nuntu Kiambi atikubwa mutongeria gwatwika county assembly twemba mauntu jau bautwe tukaumau monka kotini to make sure to kuthikiro ikot nonto bautwe utongeria bara twina bu especially ke wondi yetu ya Kiago tutongeria bwageri muthiene ne atongeria bara betete mubunge wao Kirima Chine Speaker Ayubu Bundi na murungamiri wa bisi yanga bana Daktari Julius Bijewe kwithira bakigwatania na ndege cigo mbunge kia Imenti Central Kirima monora gwitete ngugi ingugutia mono nontu kawiri gwara ruma we number 1 lakini ai murungu na ramwengere na ndi cooperate na ro twina Ayubu ali speaker wetu twina Bijewe ali Chief of Staff kwatanire na MP
nikenda bugokiria nture yetu nkiripotrate tosheweru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.